inkuru yanditswe n'igitangazamakuru RFI gishyiraho umutwe wabonye ko ndetse wanagarutswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, aho iki gitangazamakuru cyari cyanditse umutwe w'inkuru uvuga ngo abakinnyi b'amagare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babujijwe kwitabira igikombe cy'isi kizabera mu Rwanda. Ku buryo umuntu asomye n'umutwe w'inkuru ashobora kuhita avuga ati ubwo ni leta y'u Rwanda yabujije abakinnyi b'amagare kwitabira kino gikombe cy'isi, abanyekongo ngo ntibazitabire. Ariko mu by'ukuri ntago ariko byari bimeze. Ubwo ni ya mitwe y'inkuru yandikwa n'ibinyamakuru bameze nk'aho hari ikintu bashaka kugaragaza. Iyi nkuru rero yakomeje ivuga gute? Ni inkuru imaze kugaragaza ko leta ya Kongo imaze guhagarika abakinnyi bayo, yaba abakinnyi bose harimo n'ikipe y'abagore, bamaze kubabuza kuzitabira isiganwa ry'amagare rizabera mu Rwanda, cyangwa se ubutuvugana rimeze nk'aho banatangiye ab'ingenzi bamaze kuhagera. Ku buryo ubirebye neza basohoye itangazo bagaragaza ko impamvu batari bwitabiriye umukino ari uko u Rwanda ngo rwabagabyeho ibitero. Ngira ngo nta muntu utabizi ko mu Rwanda ubu tuvugana bari kwitegura igikombe cy'isi, nk'uko ubu n'igikombe cy'isi muri football mu Rwanda hari kubera igikombe cy'isi cy'isiganwa ry'amagare. Ibyo byo murabizi, ndetse ni n'ibintu bifitiye igihugu akamaro muri rusange. Ni isiganwa ryamaze guhuruza abantu benshi, ndetse abakinnyi benshi bakomeye ku isi bagiye batwarana kino gikombe cy'isi cyangwa se no siganwa ry'isi bamaze kugenda bagera mu gihugu cyacu bari no mu myitozo. Ibyo byo murabizi by'isiganwa riri kubera mu Rwanda. Gusa Kongo yo yamaze guhaguruka ifata icyemezo iravuga ngo amakipe yacu ntago agomba kujya kwitabira igikombe cy'isi mu Rwanda, turayabujije. Ni inkuru yakomezaga ivuga ngo iri rushanwa ry'isi mu gusiganwa ku magare riratangira kuri iki cyumweru ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 9, nibwo n'ubundi irushanwa rizatangira, azaba ari ku cyumweru ejo bundi rizatangirira i Kigali. Iyi nkuru ikomeza ivuga ngo ni umurwa mukuru w'u Rwanda, rikazarangira ku itariki ya 29. Atari kwashize iminsi 2 gusa, cyangwa se harabuye iminsi 2 gusa kugira ngo isiganwa ry'amagare ritangire. Ishyirahamwe ry'amagare muri Kongo ryahise rifata icyemezo gikomeye, basohora n'itangazo. Kongo yasohoye itangazo, ubuyobozi bwa Kongo bwasohoye itangazo habura iminsi 2 gusa ngo rino siganwa ritangire. Mu yandi magambo itangazo ryasohotse uyu munsi. Minisitiri wa Siporo muri Kongo ndetse n'uhagarariye ishyirahamwe ry'abasiganwa ku magare bafashe icyemezo cyo kubuza abakinnyi no kutohereza abakinnyi basiganwa ku magare b'ikipe ya Kongo, bamaze kubabuza kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Kongo, iki gihugu cy'u Rwanda, leta ya Kongo igishinja gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bakomeje bavuga ngo iki gikombe cy'isi cyo gusiganwa ku magare kiri kubera i Kigali ni ubwa mbere kigiye kubera muri Afurika, ndetse by'umwihariko noneho kikaba kibereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse bakomeje bavuga ngo icyo gikorwa cyo gusiganwa kizagera ku musozo tariki ya 27 na 28 ngo hakinwe amasiganwa yo ku muhanda n'ubundi ngo mu bagore n'abagabo bazwi cyane muri iyi siporo, ariko ngo ibyo byose bizaba ikipe za Kongo zidahari. Ibi bintu ngo ni ikibazo gikomeye cyane kuri bano bakinnyi basiganwa ku magare b'abanyekongo, ngo birabagoye biranababangamiye ku giti cyabo kumva yuko batazitabira isiganwa rinini nk'iri ngiri. Bazi nawe kuba uri umukinnyi, nta mukinnyi ubutitoreza cyangwa se indoto z'umukinnyi wese abavuga ati nanjye nzagira uruhare cyangwa se nzasiganwe mu gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi ngira ngo urabizi ko nicyo kintu umuntu wese abahatanira bitewe n'umukino akina. Ibi ngo bibangamiye by'umwihariko abakinnyi batwara amagare muri Kongo. Uwitwa ngo Jean-Claude Kongolo, uyu nguyu ari nawe wasohoye itangazo, akaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amagare muri Kongo, niwe batangaje aya magambo avuga ngo yavuze ngo Kongo iri kugabwaho ibitero n'igihugu cy'u Rwanda, kandi u Rwanda ni narwo rwakiriye rino rushanwa ry'igikombe cy'isi ryo gusiganwa ku magare UCI. Ndetse uyu muyobozi yakomeje avuga ati urugero nk'ikipe y'igihugu yacu yo gusiganwa y'abagore ku magare, urutirigongo rwayo cyangwa se iyo ekipe imeze nk'iyubakiye muri uriya mujyi wa Goma. Ngo uri kumva ubusobanuro bano bayobozi ba Kongo batanze, ngo ikipe zacu zisa nk'izubakiye by'umwihariko muri Goma. Ati none Goma iri mu maboko y'abakiriye rino rushanwa, we niko yabisobanuye. Ati rero iyo niyo mpamvu nyirizina Kongo itazitabira rino rushanwa. Ati u Rwanda rwaraduteye rufatanije na AFC 23. Ati kandi ikipe yacu imeze nk'iyubakiye muri Goma. Ati kandi Goma iri mu maboko noneho yabo ngabo batugabye ibitero. Ati niyo mpamvu rero ikipe yacu zo muri Kongo zisiganwa ku magare zitazitabira kino gikombe cy'isi. Ariko ntago ari u Rwanda rwigeze ruvuga ngo ikipe ya Kongo ntizaze kwitabira irushanwa. Oya, buri kipe yose mu Rwanda yari hawe karibu kuza kwitabira irushanwa cyangwa se isiganwa ry'igikombe cy'isi.
yakomeje avuga ngo iki cyemezo rero ni ntakuka ntago twagihindura nk'abanyekongo, ati kandi cyasubiwemo na ministeri cyangwa se cyasubiwemo na minisitiri wa siporo Didier Budimbu ati nta mukinnyi n'umwe w'umunyekongo ugomba gukandagira i Kigali, turababushe. Gusa ku rundi ruhande agahinda ko ni kenshi no kumva abakina cyangwa se abatwara amagare b'ikipe ya Kongo batengushywe, bo bari mu gahinda, bari kuvuga ati ibi bibazo bihari abayobozi bacu bari kutubwira biri kubangamira kariyeri yacu, biri kubangamira indoto zacu. Abasiganwa ku magare ba Kongo nabo bita Leopard bari bazi ko bino bibazo bizaba amezi 5 ashize, ngari kubu nibwo noneho bibasatiriye cyangwa se nibwo bibagezeho bakabyumva. Ati abakinnyi benshi barababaye, atariko nta kindi bakora. Uwitwa ngo Jimmy Muhindo w'umunyekongo wegukanye igikombe cya Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2016 cyangwa se siganwa, akaba akinira Goma. Iyo Goma ngekabiri mu maboko y'inyeshyamba, nayo yavuze ati twagize amahirwe make, ati byari ibintu bidashoboka ko twabasha kwitegura cyangwa ngo twitegure rino rushanwa bitewe n'ibibazo n'intambara zari ziri hano Goma. None abo bakinnyi bakomeje ngo kugenda bagaragaza agahinda kabo, nk'uwitwaga ngo ni Joel Kaviro nawe w'umunyekongo, nawe ngo yegukanye igikombe cy'irushanwa rya Kongo mu by'amagare, amaze ngo imyaka 2 akinira mu gihugu cya Kenya. Yavuze ko ababaye cyane kuko yarazi ko kwitabira rino rushanwa bizamufasha kongera ubunararibonye cyangwa se experience. Yavuze ati nagahinda gakomeye cyane, kandi nari mfite ishyaka ryo kwereka abatuye isi ko gusiganwa ku magare muri Kongo bigenda bitera imbere kandi bikwiriye umwanya mwiza ku rwego mpuzamahanga. Ngira ngo uri kumva ko abakinnyi ba Kongo bari bafite ishyaka, biteguye kwitabira rino rushanwa. U Rwanda rwari rwabahaye kare bati amakipe yose azaza kwitabira irushanwa ni karibu muzaze mwitabira irushanwa. Aba bakinnyi bavuga bati twari tugiye kugaragaza ko Kongo iri ku rwego ruhambaye cyane mu byerekeranye no gusiganwa ku magare ku ruhando mpuzamahanga. Buri wageze ku ruhando mpuzamahanga niwe wigaragariza, bakaba banakumenya cyangwa se n'igihugu cyawe ukakizamuriramo. Ariko icyakurikiye n'iki nuko Kongo y'ubwayo yavuze ngo turabyanze, nta mukinnyi wacu uzigera ukandagira i Kigali. Bo bagakomeza bavuga ngo u Rwanda rwaraduteye. Gusa nubwo iyo ekipe yabushishwe n'ubuyobozi bwayo kuzitabira rino rushanwa ry'igikombe cy'isi riri kubera mu Rwanda, cyangwa se habura umunsi umwe ngo ritangire kubera mu Rwanda, ibyo nta kintu kimwe bizahungabanya n'ubundi ku isiganwa rigomba kubera mu Rwanda, kuko Kigali ho imyiteguro bayigeze kure, ndetse bakavuga ko imyiteguro yose yageze ku musozo, igisigaje ari uko irushanwa ryatangira, kandi ngo rizagenda neza rwose, nta kibazo na kimwe biteje kuba iyo ekipe igihugu cyayo cyayibuje kuza. Nkuko i Kigali amakuru haturuka avuga ngo Kigali igiye gukora amateka yo kuba umujyi wa mbere wo muri Afurika wakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Ayo ni amateka buri Rwanda rukoze, n'ubwa mbere igikombe cy'isi cy'amagare kibereye muri Afurika, none kibereye i Kigali. Ngo aho iri rushanwa ngaruka mwaka rizakirwa ku nshuro ya 98 kuva ribaye bwa mbere mu mwaka w'1921. Iri rushanwa rimaze imyaka 98 riba ku isi, ariko nta na rimwe ryari ryarabereye muri Afurika, n'ubwa mbere ribaye. Buriya babonaga ibindi bihugu byo muri Afurika wenda bitujuje ibisabwa ngo rihabere, nta wamenya uko byagenze. Muri iyo myaka 98 yose u Rwanda ruciye impaka. Bakavuga ko ngo ku cyumweru tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 hazakinwa icyiciro cy'abasiganwa bibihe mu bagore no mu bagabo, aho umunya-Afghanistan Yuriduzi Hashimi mu cyiciro cy'abagore ari we uzahaguruka mbere y'abandi saa 4:10. Aho uyu mukinnyi yagira ngo dukomeze turebe imyiteguro igeze, ngo aho uyu mukinnyi na bagenzi be bazanyura hamaze gutegurwa, haba ku byapa byo mu mihanda bibayobora ndetse n'ibyuma bifasha abafana kureba igare, hirindwa impanuka byateza cyangwa se byabagezaho. Urumva ko abafana bazaba bareba, hari ibyuma bigomba ko batangira kugira ngo barebe irushanwa neza, ndetse n'ibyapa biyobora abakinnyi aho bazaba bari guca, ku buryo umukinnyi nta muzambwira ngo kataba hari ibyapa bakurikiza babimenyereye, bano n'abanyamwuga. Ibyo byose biramanitse ngo i Kigali imyiteguro igeze kure, ndetse saho hateguye gusa ngo kuko ngo naho bazatangirira kuri BK Arena hamaze gutunganywa, ndetse ngo naho bazasoreza mu ihuriro ry'imihanda rya Kigali Convention Center naho hamaze gutegurwa. Mbega u Rwanda imyiteguro yo rwayirangije, igisigaje no kuvuga ngo umukino uratangiye. Bakomeza abari i Kigali bakubwira ngo abakinnyi b'inkwakuzi baturutse mu bihugu 110 bageze i Kigali kare, batembera imihanda ndetse banakora imyitozo izabafasha kwitwara neza muri iri rushanwa rizamara iminsi 7 riri gukinanwa. Hagiye kumara iminsi 7 igikombe cy'isi kiri kubera mu Rwanda. Mu yandi magambo
ni ikintu cyiza cyane. Ibyapa byamamaza naho abafana bazajya bafatira amafunguro banica akanyota hamaze gutegurwa. Hasigaye umunsi nyirizina ibirori bya Kigali nk'umujyi ugezweho mu gutwaramo igare ndetse witeguye guha ikaze isi yose. Ngo abazaba bari mu myanya y'icubahiro bateguriwe uburyo bwo gukurikirana isiganwa imbona nkubone. Ngo buri mukinnyi mu bakinnyi 917 bazakina rino rushanwa, kubanga abakinnyi bari gukina irushanwa bazasiganwa ni 917 baturutse mu bihugu 110. Abo bose ngo bazagenda banyura kuri abo bazabicaye mu myanya y'ibyubahiro aho bateguriwe. Ibintu bisa neza cyane, uri kubona ko imihanda ya Kigali iri gusa neza, ibintu byose biteguye ku murongo nk'ibisanzwe, nta nubwo ari ibintu bitangaje cyane kuba u Rwanda rwakwakira ibintu nk'ibi rukabitegura neza bigakorwa neza, uri guca mu mihanda ukabibona. Reka dutegereze rero ku cyumweru isiganwa ritangire, turebe igihugu kizaritwara. Ubwo Kongo yamaze kugaragaza ko itazigera yitabira irushanwa, ariko ngo bitazabuza irushanwa n'ubundi kuba ryakomeza rikanagenda neza. Reka nkubwire ngo ibuka gukora subscribe, iyi YouTube channel n'ubundi nayo ni yacu, izajya ica amakuru yose kandi ku gihe. Iyi nayo muyifate nka yayindi mwagize yanyu, n'iyi nayo ni yanyu. Ibintu bikomeze bigende neza, umenye ko nimba urebye ikiganiro ugomba gukora subscribe kandi ari ingenzi, ari umusanzu ukomeye cyane. Ciao ciao.